takut, risau, berdebar. Kenari. It's like a beautiful bird in a cage. Self-motivation. My mother. Of course, big boss. Number one. Friends. Paling Kak Ji tak boleh lupa pesan ayah. Pertama kali dia akan kata, once you in this line, kita dah tak boleh turn back. Bagaimana kita nak meneruskan hala tuju kita ke mana with the right guidance, apa yang kita aimkan, and then how long we're going to be there. Buka mata, buka hati, kita melihat sekeliling supaya kita tidak lupa diri atau siapa yang di belakang kita. It's okay that you down. Tak apa. Itu semua kita punya perjalanan yang boleh mengajar kita kedewasaan. Barbra Streisand, Lea Salonga. Buat yang terbaik, bersesuaian dengan the crowd. There might be a surprise, kita tak tahu ya. Itu banyak. Kita tak tahu. Kak Ji nak giant balloon, banyak-banyak, just roll it among the crowd ke atas semua. Oh no, people is coming. Singing, because singing, music, art is universal, is so wide. So production dia wonders. Kak Ji appreciate sangat bila tanggungjawab yang besar bukan untuk Kak Ji seorang saja di atas pentas itu. Seluruh pentas, seluruh production tu, itu adalah kita dalam satu nanti. Yang hadir nanti juga satu penantian setelah sekian lama. InsyaAllah looking forward untuk berjumpa dengan semua nanti, insyaAllah.